Ovu vodu pije Gorštak s Golijata. Malo je obradi, ali to je ta voda. Na Goli ima svega, jel? Zime, boga mi znaju da potraju od početka novembra pa do polovinu maja. Kod nas zime znaju snegovi se drže gore visoko. Početkom oktobra siđemo s traktorima, sa volovima, sa konjima ko šta ima. Ti skupujemo dole šta ni treba i poslije za 6 mjeseci ne silazimo. Ti si rekao odo gore i neću dodira sa svijetom. Kako si to odlučio? Više volim, iskreno više volim selo nego grad. To. Mene je planina gore moja. I banka, i sud, i opština, i ustanova, i šef, i direktor firme, i firma moje, proizvodnja, sve planina. To je to što tebi najviše treba gore? Pa, ja ne znam, ako... Ne znam što ni treba, ima rane i toga, sve to proizvodimo sami, imamo jedino to za dijete što kupujemo. Da, za dijete. Ova to, pošto ono rođen prije vremena je... Idemo da nađemo Gorštaka sa Golije. Mi smo krenuli predveće, vidite, a kad ga nađemo. Evo ovako se po priču dolazi. Već idem sat i po, ne znam ni gdje idem, ali je bitna priča. Vidite koliko smo daleko i gdje smo. Golija, planina. Vidite gdje sam prespavao. Smo sinoć kasno tražili Gorštaka. Ovo je velika planina, ali evo, hvala Bogu, imali smo gdje prespavati. Idemo dalje ga tražiti, negdje izvan kuće. Bravo, evo škole znači. Na pravom smo putu. Evo trafostanci. Bravo, na pravom. Samo da se opet ne zaglavimo. Ja, nećemo valjda. Ajde. Ima auto, a neće pazi. Ajde. Ovu vodu pije Gorštak s Golijata. Malo je obradi, ali to je ta voda. Ovdje smo prespavali. Idemo dalje. Nastavljamo naš put. Hvala domaćinu koji je ostavio ovaj prostor za nas. Znači, nakon onake vožnje, spavanja u napuštenoj kući, našli smo Gorštaka. Hvala Bogu, on je nekako na sreću sišao dosta i našli smo na neki put. Bolje da smo te našli, a? Pa bolje, no da se izgubite, ovo ne dođiju. Pa evo vidi, ti si iz Bosne doveo djevojku, kako vi, ženu? Došla sama. A gdje se upoznaste, kako? A da, sad preko ovije interneta, preko ovije telefona, preko ovije čuda, sve moguće. I šta si joj obećao? Na Goli ima svega, jel? Jo, hvala, nisam im obećao ništa, rekao sam tako ti je, rekao imamo svega što se tiče ovako, ali imamo puta, nemamo, to loš nije pristup, a ovako... Kako je bilo izvini zim? Pa zimi, kod nas u zime, boga mi znaju da potraju od početka novembra pa do polovinu maja, kod nas zime znaju snegovi se drže gore visoko, planina. Kako ti dostavljaju hranu? Pa mi u jesen, polovinu oktobra, početkom oktobra, siđemo s traktorima, sa volovima, sa konjima ko šta ima, ti skupujemo dole šta ni treba
i poslije za 6 mjeseci ne silazimo. Ja. I sad evo ponovo kreće, sada vidio sam radiš puno, konje si pustio, šta se sada priprema? Sada je znači priprema za... Sad smo izišli u ovoj zime i sad polagajno stoka je sad na paši, dovatila se, zimila se, sad će stoka se popravlja, to se sprema stoka za prodaju letos, pošto mi nemamo nikad primanja stoke, živimo. Spremamo stoku za prodaju, spremam sad orem da sijem žito, da imamo brašna, da imamo žito za stoku. Sve može gore iako je hladno. Pa kod nas samo kasnije tamo sazreva žito u septembru, oktobru, ali sve može, sijemo luk, kompire, kupus, sve za nas, to treba proizvodimo, ne kupujemo ništa. Kažu, dok sam istraživao za ovu emisiju, dole jedno 10-15 km, momci koji su tvoje godište, koji te znaju, kažu ti si rekao odo gore i neću dodira sa svijetom. Kako si to odlučio? Ma to oni izmišljaju, nije to tako, ja sam gore na dedovini, znaš, to. Ali voliš i onaj... Pa više volim, iskreno više volim selo nego grad. To. Mene planina gore moja, i banka, i sud, i opština, i ustanova, i šef, i direktor firme, i firma moje, proizvodnja, sve planina, sve od planine, onaj sudi, što onaj koji sudi. Kako se žena navikla, Sarajka? Pa, previkla se dobro. Bilo je neki ljubavni nesuglasica? Pa, to u svakom braku. U svakom, pa ali ti uvijek kažeš, mora se znati ko je tu glavni muško, bravo, majstor. Ja, sad i 21. vijek da se bijemo i to, da se to je vreme ništa, ali se mora cijeniti. A mora se muško malo poštovati, a i muško da poštuje ženu. Zna se žena za po kući da gleda dijete, da premije ručka. Sada praviš, čuo sam, radiš na drugom djetetu. Ako Bog da bit će. Tako da i vi gledalci koji gledate, koji mislite kako i pomoć poslati, da znate da će biti ovo velika jedna sad porodica. Ako Bog da, nadamo se da bitne tako. Šta je to što tebi najviše treba gore? Pa, ja ne znam, ne znam što ni treba, ima rane i toga, sve to proizvodimo sami, imamo jedino to za dijete što kupujemo. Da, za dijete. To, pošto rođen prije vremena i sada više se ne povio, one pretine plineno kupujemo, one pampres, pelene, pa voziće i to ćemo dijete da gledamo kao u gradu, što je, nećemo da ništa fali ako je na selu. Gdje je škola? Koliko je blizu škola? Pa bili ste sinom gdje ste bili, 5 km nam je škola. 5 km je znači škola i tu će ići ako Bog da. Tu će ići do 4. razreda i posle 4. idu ići u državu. Kako ćeš to se mora nekako organizirati? Pješke ide sve, jel? Pješke do Utobi ima tu jednu 10 km. 10 km ide, znači dijete pješke. Pa, ćemo ga voziti, leti, zimi, s konjima, ne ostavi. Znaš šta mi nije bilo jasno, mi smo se sinoć zaglavili. Da li je to zbog kiša, ljeti je lakše izaći? Pa, kad je suvo vreme leti, lakše je, ali vidjeli ste sami, nije to put nasu, to je obična zemlja, samo prokopat bundužer i tu idu vozila, ko ima u terensko vozilo, kao ove moji komši imaju nive ove. Da, one mogu izaći. Nive može, iako je sad i blato, one 4x4, ovako, Boga mi ova mala kola, sad dokle se baš... Evo nije ni ovo malo naše, ali mi ostado smo, vidio si. Ja sam sinoć zapomagao, rekao, evo Vukova medvjeda, poješće me. Pa eto, to je odmah poviše škole kilometara, 4 kilometra. Svaki metar gore sve put loši, šta je više u planini. Naiđu, kako čuvaš ovce od ovih napasnika, Vukova? Pa, ovce čuvamo, mora da ima čobanin za ovcama, ovce čuvaju, a goveda, eto nomad me mečku davila jednu junicu selnu. Kako, šta bi? Pa stoka puštena u paši, ima ona električna ograda, žica i goveda su tu zatvorena, mečka ona je divlja životinja, ne zna za struju, zato prekinula, uišla i jednu dobru junicu najveću. A šta kad ti naiđeš na mečku, čuvaš? Pa ona se plaši od čoveka, a ona ovako pregovori čovjek tamo, ona se izbjegava, plaši, osjeća. Da. A vukovi, kako oni idu u čoporu? Pa oni zimi kad se pare ide u čoporu, a leti obično idu u sanki. Jesi nailazio na njih? To ima, kako dva što ima u gradu, kućad je lutalica, to kako nas vukova. U sred podne. Divlje svinja, vukova. Baviš se lovom? Jok. Šta je to što bi ti, evo vidio si sad šta se nešto dešava, internet je zlo donio, šta bi ti posavjetovao narodu koji ima negdje na svom selu, pradedavnu, je li bitno da odu da... Pa, ko neće da žive, bar dodu na vikend da obiđu, što idu, ima dedovinu i to, kaže, pradedovinu na selu raste u korovu, trnje, oni idu nedeljom, ko su dok oni izađu po kafićima, izađu, bolje neko da neko biđe, gdje se rodio, gdje šta,
nikad se ne zna kad će to kom trebati. Vidjeti sami kako u gradu, te korona, te tamo po svijetu. Kako evo, koronu su rekli da su, ti je gore nisu osjetili. Nismo mi to imali niti interese. Ništa. Nismo se to vakcionisali, protiv toga nismo se nakašli jedan man. Ali gore samo domaće. Mi gore, evo sad kod nas ovo proleće, počela kopriva, počeo sremuš, počelo zelje, mi to jedemo gore, beremo, pravimo. To je zdrava rana. Evo ti nisi tegove, ali si kaki u načinu. Ja dižem sijeno na podinu, radim, kosim ručno drva i to je zdravo. Ništa, bilo nam je drago, mi ćemo te obići ako Bog da ponovo, ubrzo kad bude suvo vrijeme, nadamo se da će gledaoci Hype TV-a biti uvijek uz tebe, ti si lijep jedan primjer pravog Srbina, čovjeka koji je na svom ognjištu. Drago mi je da si oženio Bosanku koja sluša, znači što je najvažnije. Sluša, čuje ja nju i ona mene, slušamo se, nismo nacionalisti ni ja. Naravno, to je najvažnije. To je kao najprije što je bilo Titovo vreme, su ženilo svak sa svakim te koje misla. Bravo, nema nacionalizma, to je naravno. Inače, Novi Pazar je grad velikog srca i tu nema nacionalizma. Čovjeka treba gledat, što kažeš, po srcu i po duše, neka koje vere, može onda je zakleti je musliman ili zakleti Srbin, to nema, vjera nema ništa. A kad se u šumi sretnemo sa vukovima, nek bježe od nas. Pa malo se tako razderemo, jače poviknemo i oni uvate maglu. To, hvala puno. Hvala i vama koji ste ne obišli, pa dođite i opet. Završena je avantura koja je trajala 14 sati. Znači mi smo sinoć krenuli, mislili smo imamo džipa pa ćemo se popeti na Goliju, čuvenu planinu iznad Novog Pazara. U Novom Pazaru smo ljude u onih par minuta zatekli koji su nam srčano govorili ajte, ali nemojte, kiša je težak put. Mi uporni misli, hajpovci, sve možemo. I desilo se to što se desilo, smo se bili za glavu na jednom mjestu, zahvaljujući šumaru koji je naišao, koji nam je pokazao da imamo neku kolibu 4 km iza nas gdje smo prespavali i nastavili smo, pošto nam je šumar rekao ujutru vam Gorštak šeta, hoda po planini, traži stoku koja možda je pobjegla najveće, naletili smo, hvala Bogu na njega. Ono što ste čuli, svima vama nek bude u glavi, nek vam bude jasno koliko je bitno da gdje god imate dedovinu, parče, nekog komada izvan grada, budite tu sa svojom djecom. Zašto? Jer ova energija, ova snaga, evo čujete ove ptice, to nam puni baterije. To je jako bitno u razvoju naše svijesti, u našem, znači, nekom duševnom prostoru koje moramo da imamo svi. Pošto vidite, zgrade, buka, galama, stres, pucanje, to nam sve puca u glavi. Vidite kako je čovjek miran, djeca će mu pješačiti 10 do 12 km do prvog asfalta da bi išlo u školu, gdje će ga, zahvaljujući vlastima, neko preuzeti da bi došao do škole. Zamislite sada to, ali on kaže da će to dijete da uspije. Zašto? Zato što bježi od ove trenutne situacije u kojim smo mu grču. Molim vas, budite uvijek prema okolini dobri, jer okolina nam daje snagu. Idemo dalje, Hype TV će uvijek i Hype RS, Hype BH će uvijek istraživati ovaj trnoviti Balkan i naći vam pravu priču. Thank you.